ጤና ይስጥልኝ እንደምሰነበታችሁ ማን ይልሻል ነኝ ዛሬም እንግዳ ይዤ መጥቻለሁ ረጅም አመት ሎን ኦፊሰር ሆኖ የሰራ ሰው ነው ይዤ መጣሁት ኬቪን ይባላል ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ካላችሁ ማን ኢትዮጵያን ሪሶርስ የሚል ዩቲዩብ ቻናል በመሄድ የመረጣችሁትን ፕሌሊስት ማየት ትችላላችሁ Kevin thank you so much again for coming back today mainly we're going to discuss about Maryland down payment assistance program so would you share your screen and actually you have to produce yourself then go from there. Absolutely. And first of all, thank you for allowing me the opportunity to be here today with you and discussing the Maryland Mortgage Program. It's really a phenomenal tool to allow first-time buyers to buy a home with less cash out of pocket. So we will go ahead and jump into it here. And again, I'm Kevin Mahoney with Embrace Home Loans. I've been in the mortgage industry for a long time, about 34 years. And work a lot with first-time home buyers, and it's always a pleasure helping people accomplish that goal. Thank you. All right, thank you. And first, I'd like to talk a little bit about, from a lender's perspective, what does a lender look at when they're determining what a home buyer qualifies for? So there are mainly four factors. First is income. Second is assets. Assets are bank accounts, investment accounts, retirement accounts, and gifts. So funds can come from any of those areas when you're purchasing a home. Credit obviously is part of the equation as well. And then we also look at the debts or liabilities that an individual has to determine the debt ratio. And that helps determine what an individual qualifies for in terms of a home price. Thank you. አራት ነገሮችን ነው አንድ ለንደር ብድር ከመስጠቱ በፊት የሚያየው አንደኛው ኢንካም ነው ምን ያህል ገቢ ነው ሜክ የሚያደርገው አንድ ሰው የሚለው ሁለተኛ አሴትና ሴቪንግ ስንት ገንዘብ አጠራቅሟል ኢንቨስትመንት አካውንት ላይ ሊሆን ይችላል ሴቪንግ አካውንት ላይ ሊሆን ይችላል ሪታይርመንት አካውንት 401 የሚባለው ላይ ሊሆን ይችላል ከሌላ ሰውም ግፍት የሚያገኝ ሰው ከሆነ ምን ያህል ገንዘብ ከሌሎች ሰዎች ድጋፍ ሊያገኝ ይችላል የሚለውንም ቼክ ያደርጋሉ ሌላው ክሬዲት ስኮር ነው ሁላችሁም እንደምታዩ እስከ 620 እስከ 640 ድረስ ያለ ክሬዲት ስኮር ነው የሚፈልገው ሜሪላንድ ላይ ሌላው ደግሞ ሊያቢሊቲና ዴት ሬሾ ማለት አንድ ሰው ምን ያህል በወር ሜክ ያደርጋል ምን ያህል ወጪ ይሆናል የሚለውንም ያንንም ሬሾ እነዚህን አራት ነገሮች ነው በዋናነት የሚያዩት Thank you. Sure. When it comes to the cash needed for a home purchase, it basically falls into two different categories. One being the down payment, and the down payment is simply the difference between the loan amount and the purchase price. Also, when you're buying a home, there are what's called closing costs. So closing costs are the costs of obtaining the home and getting the mortgage. And in the state of Maryland, it's generally around 4.5% of the purchase price. ሁለት ነገሮችን ነው የምንፈልገው ቤት ለመግዛት ስናስብ ከናንተ የምንፈልገው ካሽ አለ ያ ካሽ ገንዘብ ከቲ ምን ለምንድነው አንደኛው ለዳውን ፔመንት ነው አሁን 3% ወይም 3.5 ዳውን ፔመንት መክፈል አለባችሁ ያም ከእዳችሁ የሚቀነስ ገንዘብ ማለት ነው ሌላኛው ክሎዚንግ ኮስት ነው ሜሪላንድ ላይ ከ4 እስከ 5% ድረስ ክሎዚንግ ኮስት ሊያስፈልግ ይችላል ምን ማለት ነው የ500,000 ብር ቤት ብትገዙ ዳውን ፔመንት 15,000 ይጠበቅባችኋል 3% ዳውን የምታረጉ ከሆነ ዛሬ የምናየው ያን ያህል ገንዘብ ከለላችሁ ያችን ገንዘብ የት ነው ማግኘት የምንችለው የሚለው ሜሪላንድ ላይ ያሉ ፕሮግራሞችን እናያለን ማለት ነው All right, a common question that people often have is there a way to reduce the amount of cash needed to purchase a home? And there are a couple of tools or ways to get that cash component down. One would be a seller credit. So a seller credit would be something that is negotiated between the seller and buyer, where the seller provides a credit towards closing costs for that buyer. So that is one possible tool, kind of depends on supply and demand on whether that option might be available or not. Another option is down payment and closing assistance programs. We will talk about a down payment assistance program through the Maryland Mortgage Program today. And it's possible to be able to combine the two of those when buying a home and significantly reduce the amount of cash needed. So ብዙ ሰው ምን ይጠይቃል ይሄ 3% ዳውን ፔመንት እና ከ4 እስከ 5% ያለውን ክሎዚንግ ኮስት ቀላል ገንዘብ አይደለም ማለት 30,000 40,000
እንደ ቤት የምትገዙበት ዋጋ ሊለያይ ይችላልና ይሄን ገንዘብ ከኪሳችን የሚፈልገውን ያንን ገንዘብ መቀነስ የሚቻልበት ሁኔታ አለ ወይ ነው የብዙ ሰው ጥያቄ። መልሱ አዎ ነው። አንደኛው ሴለር ክሬዲት ይባላል። ሻጩ አንዳንድ ጊዜ ንብረቱ ለመሸጥ ያወጣው ቤት ገበያ ላይ ብዙ ይቆይና ወይም ትንሽ ገዢ አለ ብዙ ማርኬት ላይ ብዙ ቤቶች ሲኖሩ እኔ የተወሰነ ገንዘብ ለክሎዚንግ ኮስት አዋጣለሁ ኮንትሪቢዩት አደርጋለሁ ሊል ይችላል። ይሄ ሴለር ክሬዲት ነው። እንደ ገበያው ሁኔታ እንደ ቤቱ ሁኔታ እንደ ሰፈሩ የምንገዛበት የሚወሰን ነው። ሌላው አሲስታንስ ፕሮግራም ዛሬ ቀጥለን የምናያቸው አሲስታንስ ፕሮግራሞች ናቸው። ሌላው ደግሞ ሁለቱንም ከሴለርም የተወሰነ ወስደን ከአሲስታንስንም የተወሰነ ወስደን አንድ ላይ ኮምባይን አድርገን የምንጠቀምበት ሁኔታ አለና መንገዶች አሉ ያንን ገንዘብ ለመቀነስ። Thank you. Sure. So let's start our discussion on the Maryland Mortgage Program. So this is a program where down payment assistance is provided, which can be contributed towards the down payment or depending on the loan program could be contributed towards closing costs as well. The way the down payment assistance is structured in the state of Maryland is it is a 0% loan that is paid back when the home is sold or when the loan is refinanced. So if the down payment assistance is $12,000 and that individual lives in that home for 10 years and then sells their home, that $12,000 would be paid off with the sale of the home. አንደኛው አሲስታንስ ፕሮግራም የሚያስፈልግበት ያለውን ኦፕሽን አንደኛው ምንድነው? ዚሮ ዳውን ፔመንት ቀደም 3% ወይ 3.5 ዳውን ፔመንት ያልነው ምንም ሳንከፍል የምንገዛበት ኦፕሽን ነው። ምን ማለት ነው? 20,000 ሊሆን ይችላል 15,000 ሊሆን ይችላል። ያንን ሁለተኛ ሎን ነው የምትወስዱት። ሁለተኛ ብድር ለቤቱ የምትበደሩት 97% አለ። ያችን 3% ደግሞ ለዳውን ፔመንት አሲስታንት ትበደራላችሁ። ጥሩ ነገሩ ምንድነው? ሁለተኛው ብድር በየወሩ የምትከፍለው ሞርጌጃችሁ ላይ አይመጣም። ኢንተረስትም የለውም። ነገር ግን ከ5 ዓመት ከ10 ዓመት ከ20 ዓመት በኋላ ቤቱን ብትሸጡ ያኔ ያችን ብር መልሳችሁ ትከፍላላችሁ ማለት ነው። Thank you. Perfect. We're going to discuss a few different options, and each of those options has some advantages and some disadvantages. For each individual, the right choice may be different, and we'll discuss what those differences are and what the advantages and disadvantages are of each. And we are going to start with the first-time advantage 5% DPA. DPA stands for down payment assistance, and it provides 5% of the first mortgage loan amount that's provided on behalf of the borrower to reduce the amount of cash that's needed. As far as eligibility, this is for first-time homebuyers only. The definition for this program of a first-time homebuyer is an individual that has not owned a home in the last 3 years. The advantage to this program of the 5% down payment assistance is the amount of cash needed to purchase is less than the other programs. So big advantage there. So if an individual has minimal cash to close, this could be a phenomenal option. The downside to this particular option is the interest rate and payment is going to be higher than the other two options we discuss. And we'll go ahead and jump into the next option now, which is the 3% down payment assistance option. So again, this 3% is based on the first mortgage loan amount, and it is provided for first-time home buyers. So, okay, go ahead. Okay, I'll finish this and then you can go ahead and describe both of those or translate both of those. So again, this is eligible for first-time home buyers who have not owned a home in the last 3 years. It does provide for a little bit lower interest rate, but the amount of cash needed is a little higher because it's a 3% down payment assistance as opposed to a 5% down payment assistance. አሁን ሁለት አማራጮች ነው ያየነው። አንደኛው 3% ዳውን ፔመንት አሲስታንስ፣ አንደኛው ደግሞ 5% ዳውን ፔመንት አሲስታንስ ነው። እነዚህ ለእያንዳንዱ ሰው የተለያየ አማራጮችን መጠቀም ይቻላል። 3% ወሰድን፣ 5% አሲስታንስ ወሰድን፣ ኢንተረስት የለውም። በየወሩ የምንከፍለው ሞርጌጅ ላይ ይሄ ገንዘብ ዕዳ አንከፍልም። ቤቱን በምንሸጥበት ጊዜ ወይም ሪፋይናንስ በምናደርግበት ጊዜ ይሄን ገንዘብ መልሰን እንከፍላለን ማለት ነው። ነገር ግን
ዲስአድቫንቴጅም አለው እያንዳንዱ ነገር የራሱ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ስላለው ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው እነዚህን 3% የሚሆን 5% ዳውን ፔመንት አሲስታንስ በመታገኙበት ጊዜ የኢንተረስት ሬት ከፍ ይላል ስለዚህ አንድ ሰው የራሱ ሴቪንግ ካለው በራሱ ገንዘብ ከፍሎ ቢገዛና ዳውን ፔመንት ከፍሎ ቢገዛና በዚህ ፕሮግራም ቢሄድ መካከል ያለ ልዩነት ምንድነው የዚህኛው ካሽ ከናንተ የምትጠበቀው ዝቅተኛ ነው ነገር ግን ኢንተረስት ሬቱ ከፍ ይላል I have a quick question Sure. So in the 5% down payment assistance you are required to pay 3.5% down payment assistance if you get 5% assistance can you pay that the difference money for our closing cost Yes. So, as an example, a conventional loan, the down payment is 3%. So 3% would go towards the down payment and take care of the entire down payment, and 2% would go towards closing costs. Perfect. So 5% down payment assistance ስንወስድ ሌላው ጥቅሙ ምንድነው ቀደም ያልኳችሁ ኮንቬንሽናል ሎን ከሆነ ከናንተ የምትጠበቀው 3% ዳውን ፔመንት ነው እናንተ 5% አሲስታንስ ከወሰዳችሁ ቀሪዋን 2% ደግሞ ለክሎዚንግ ኮስት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከናንተ የምትጠበቀው ለካሽ ቱ ክሎዝ በጣም ትንሽ ይሆናል ኢንተረስቱ ግን ከፍ ይላል So the third option is the first time advantage direct option. There is no down payment assistance with this particular option, but the interest rate is lower. So the individuals this would be a good fit for would be individuals who have enough cash for closing costs and down payment, but they want to try to get the lowest interest rate and lowest payment they can. So of the three options, this would provide for the lowest interest rate, lowest payment, but the cash to close would be a little bit more. ይሄኛው ደግሞ ሶስተኛው ምንም አይነት አሲስታንስ አለመውሰድ ለምንድነው የምሰጥ ያለ ኢንተረስት የሚያበድር ሰው ተገኝቶ ለምንድነው ሰው የማይወስደው ብትሉ ቅድም እንዳልኳችሁ ብድሮች አሲስታንሶችን ስትወስዱ ኢንተረስቱ ከፍ ይላል በሌላ መንገድ ደግሞ ያ ሞርጌጅ በየወሩ የምትከፍሉትን ሞርጌጅ መጠን ከፍ ያደርጋል ኢንተረስቱን ጨምሮ ስለሚመጣ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሶስተኛው አማራጭ የራሳቸው ሴቪንግ ያላቸው ሰዎች ምንም አይነት አሲስታንስ ሳይወስዱ የራሳቸውን ሴቪንግ ለዳውን ፔመንትም ለክሎዚንግ ኮስትም ተጠቅመው ይገዛሉ ከሁለቱ አማራጮች ያነሰ ኢንተረስት ሬት ያለው ይሄ ነው ማለት ነው So what are the next steps? So if you do have an interest in buying a home, becoming a homeowner and starting to build wealth, the first step in the process is to get pre-approved for a mortgage. That can be done through a loan officer. I do that on almost a daily basis. And basically it helps determine the price point that you can qualify for. So whether that's $400,000 or $500,000 or $600,000. It also gives you the ability to look at some different mortgage options and determine what the best option is for you. Typically, the two things that are going to be looked at is what's the payment range for this particular option and what's the cash to close needed. And the key is to really find that happy medium between those two numbers. ስለዚህ የሚቀጥለው ምንድነው አሁን ፕሪ አፕሩቫል ማግኘት ነው ዋናው ነገር ፕሪ አፕሩቫሉ ለመውሰድ ከሎን ኦፊሰር ጋር መስራት አለባቸው እንደ ኬቪን አይነት ኬቪን ምንድነው የሚያደርገው ቢሮ ትመጥ መጀመሪያ ኦንላይን አፕሊኬሽኑን ከሞላችሁ በኋላ ቢሮ እንገናኛለን አብረን እኔም ባለውበት ቢሮ ስንገናኝ እነዚህን የመጀመሪያው አማራጭ ብትጠቀሙ ይሄን ያረጋል 3%ን ብትጠቀሙ ይሄ ነው 5%ን ብትጠቀሙ ይሄ ነው ምንም አይነት አሲስታንስ ባትወስዱ ይሄ ነው የሚመጣው የትኛው አማራጭ ለእናንተ የሚሆነው ምሎን አስመርጧቸው እናንተ የመረጣችሁትን አማራጭ ይዛችሁ አፕሩቫሉ ይሰጣችኋል ማለት ነው Perfect. So step 1 is getting pre-approved. Step 2 is working with a real estate agent. Manny is an absolutely phenomenal agent who I've had the opportunity of working with. And so that'd be a wonderful place to go to be well taken care of on the real estate side. So that's step 2. And then step 3, once you have met with your real estate agent, have had a chance to look at homes that are available, it's time to go out and find that right property and achieve that dream of home ownership. የሚቀጥለው በጣም የምታምኑት የምትግባቡት ሰው ጋር ሪል ስቴት ኤጀንት ጋር መስራት አለባችሁ እንደ ማኒ አይነት ነው ያለው እኔ ግን ደግሞ ማንንም የምታምኑት ጋር አብራችሁ መስራት አለባችሁ ከዛ በኋላ መወሰን አክሽን መወሰን ነው ማሰብ ጥሩ ነው ግን መወሰን ነው የቤት ባለቤት የሚያደርገው Thank you
Sure. So to take that first step to get pre-approved, it requires basically two actions on the part of the borrower. One is to apply. You can apply online. This is an application link, actually, this QR code, but you can apply online. And you can also apply in person or over the phone if you're more comfortable with one of those two options. The other part of that process is providing some documentation. The normal documentation that's provided are the last 30 days of pay stubs, the last 2 years of W-2s and 1099s. If an individual is self-employed and has their own business, the last 2 years of tax returns would be needed. The last 2 months of bank, investment, and retirement statements, as well as driver's licenses. አሁን አፕላይ ስናደርግ ይሄንን ኳር ኮዱን ስካን አድርጋችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን የኤምብራስ አፕሊኬሽን ሊንክ ከጠየቃችሁ ልሰጣችሁ ይችላልው። ብዙ ሰው ምንድነው የሚጠይቀው አፕላይ ለማድረግ ምን ዶክመንቶች ነው የሚያስፈልጉት? ይሄው አንደኛ የ30 ቀን ፔስታብ የ30 ቀን ማለት በየሳምንቱ የሚከፈላችሁ በየሁለት ሳምንቱ የሚከፈላችሁ ከሆነ 2 ፔስታብ ማለት ነው። የ2 አመት W2 እና የ1099 ፎርሞችን ከሁሉም ስራ ላይ ሌላው ደግሞ የ2 ወር የባንክ ስቴትመንት ወይም ሲደመር የሪታይርመንት ስቴትመንት 401k ካላችሁ ማለት ነው እና ድራይቨርስ ላይሰንስ ይሄንን በመስጠት አፕሊኬሽኑን መጀመር ትችላላችሁ። በአካል ኦንላይን አፕሊኬሽን ሊንክ ተጠቅማችሁ ኤኒታይም አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። Thank you. Perfect. All right. So a next step would be if someone does want to have a further conversation about how they fit into this home buying process and want to really make that happen, feel free to reach out. There is a link here or a QR code actually if you'd like to have a further conversation. And feel free to reach out to either Manny or myself if you'd like to have a conversation about what the possibilities are for you in terms of home ownership and how you make that dream happen. ቤት ለመግዛት ስታስቡ ኬቪን አለ እኔ እዚህ ያለው ይሄው ኢንፎርሜሽናችን መደወል ትችላላችሁ። መከራየት ማለት የሰው ሞርጌጅ መክፈል ነው። ቤት መግዛት ማለት ግን የራስ ሀብት ማካበት ነውና ደውልልን። ለማንኛውም